የመካ መከፈት ቀን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ካዕባ ገቡ ከሲም ጣዖታትን አስወግደዋል ካዕባ ውስጥ የነበሩ ጣዖታትን ሰባብረዋል ታዲያ ዛን ቀን አሉ ተመልከቱ ወደኔ የመካ መከፈት ቀን የቆሙት እነማን ነበሩ የመካ የተከበሩ ሰዎች ነበሩ የመካ ታላላቅ ሰዎች ነበሩ እንደ አቡበከር ያሉ እንደ ዑመር ያሉ እንደ ዑስማን ታላላቅ ሰሃቦች ነበሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ቢላል የታላሉ ቢላል ሐበሻዊ ባሪያው የመካ የተከበሩ ሰዎች የመካ ታላላቅ ሰዎች ቆመው قال اين بلال قالوا ساتشو بلال يتهل نادوا لي بلال انطرولي فوقف العباس عباس قمنا قال يا بلال رسول الله يدعو بلال هوي يا الله ملكتنيا يطروه ነው አለው خرج بلال بلال ወጣ حبشي بلال حبشاوي واشراف የመካ መኳንንቶች የመካ መሳፍንቶች የመካ ነጋዴዎች ቆመዋል يخرج من بينهم ከነሱ መካከል ይወጣል فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ይላሉ ና ቢላል وادخل معي الى كنيغار ود كعبه غبانا አጠገቤም ስገድ والله لا يصلي معي اليوم والله زاري كنيغار كعبه ውስጥ አይሰግድም ካንተ በፊት ማንም لما يا رسول الله لمن يا الله ملكتኛ لماذا بلال لمن بلال هناك ابو بكر ابو بكر عمر هناك عثمان هناك عثمان ذا تلالق صحابوች አሉ قال صلي معي كنيغار سجد والله لا يصلي معي في الكعبه والله كعبه ውስጥ ካንተ በፊት ማንም ከኔጋ አይሰግድም قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الحبيب صلى الله عليه وسلم قالوا لقد رايت بلال يعذب بلالن ሲቀጣ አይቼዋለሁ حينما كان ያኔ لا احد ሱውጪ ማንም በማይቀጣበት በነበረ ጊዜ الوفاء ታማኝነት انه الوفاء هي تمانينت ነው يا بلال لقد تعذب بلال هو ተቀጣሃል وما كان يعذب احد معك ዛኔ ካንተ ጋር ማንንም አይቀጣም ነበር አንተ ብቻ ነበርክ ትቀጣይ ነበር ለውለታው ታማኝነት ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቢላል ከሳቸው ጋር ካዕባ ውስጥ መስገድ ነበር ምን አሉ ماذا قال اشراف ምን አሉ የመካ መኳንንቶች ሙሐመድ ታላላቅ ሰዎችን ትቶ ወደ ባሪያዎቻቸውና ወረዳቶቻቸው ሄዳል محمد ترك كبار القوم ሰዎችን ታላላቅ ትቶ وذهب الى عبيدهم والى مواليهم ባሪያዎቻቸውና ረዳቶቻቸው ጋር ሄደ هل انتهى الوفاء ውለታው መመለሱ በዚያ ያለቀል በፍጹም والله لا والله በፍጹም والله قال يا بلال بلال ሆይ አሉ አሁንም اصعد فوق الكعبه ከካዕባው ላይ ውጣ واذن في الناس ሰዎችንም ተጣራ واذن في الناس ሰዎችንም ተጣራ تخيلوا معي አስቡ ከኔ ጋር وقف بلال بلال ቆመ بلال وقف على عمرنا ابو بكر تكሻ ላይ ቆመ صعد على الكعبه ወደ ካዕባ ወጣ على كتفي ابو بكر تكሻና بعمر تكሻ ይዘንቅ انه بلال እሱ بلال ነው ماذا قال النبي لبلال وفاء نبي صلى الله عليه وسلم لبلال من قالوا ውለታውን ለመመለስ የቢላልን ምክንያቱም ለዲኑ የሆነ ነገር አበርክቷልና بلال هوي والله ان هذه الكعبه ይህች ካዕባ አላህ ዘንድ ትልቅ ናት وانك يا بلال አንተ ደግሞ بلال ሆይ አላህ ዘንድ ከሷ ይበልጥክ ነህ والله ان هذه الكعبه عظيمه يا بلال بلال هوي ولكنك ነገር ግን አንተ አላህ ዘንድ ይበልጥክ ነህ ከዛ